Kuliah Fibro, kani ke video menta, kani ke video kedai namta gitu kibokwa bantu improvement biang, nah menta kelas 10 bat ke kelas 12. Tekam dei ru tang namta jongki kadai ru namta gitu kiwe bom pat syai baha balai ba hab don kam bantu improvement biang habal ada pas. Te namta ki kelas 12 kamtam gitu ki baduna baha percentage ki ba pas third position. Pidon kam ha bantu biang saisin ya ka improvement. Banyo bed 45% sejrong marmenta lada pitap eru kipan bun bapan bed 45% sejrong lada letap kelas 6 taga dielet kipan epi 45% sejrong kwa banlong no hika hedin pinom yo te hab yo bed 45% sejrong te don kam ha ba pen yo bed at least 45% sejrong lada piduna piap don kam ban le improvement biang te nam ta kitu gibla yo 45% sejrong ki kwa biang ban to improvement pila ban to biang sesisen. Di kelas 10 rugum juma kidon giba fail kidon fail subject tapi kwa bantu improvement biang pila bantu kwa ban penku biang ga percentage jung pi pila bantu biang sesisen ban penku ga percentage ga jung pi kin sai biang daga lada tho lada ka kiu ka max jung pi kin sai biang daga max sheet ka bathamai kan mau ma te ki egi junon kam nam ta kane te sape ji ga video adu ka bakut ngan batai kat kum ki jing tip ki bang ngelawat jing tip baro te sape ya kane ban pensai nam ta jung pi. Te katkum kane ka notice bola pelaj te kini ki successful candidate ki berang syupas minta usnem hi arja arfulai te lada pikwa ban tho improvement biang ye gitu ki subject ka weila ne ya baro ki subject pikwa ban tho improvement biang pila ban tho menta kin I chance ya pi tang menta shisen one chance te lada pim tho menta pinum yo shu hadin mo kama bhai kata lada pim tho menta pinum yo shu hadin pi pas arja arfulai pin yo tho improvement hau arja arfsau amle lei pila ban lek kelas ndai pi tho tang improvement kam don jing thut mai kata ka jing lek kelas jong pi ne pi thep ke kam don jing thut ya kata ndai pi pendep tang kata ke improvement kata ka yat be da katu ka result ke barim te ndala tho improvement ban pensai bhai pi te lada pi yo read mark kin bu be da katu ka ba pi yo ka ju be kin pen hier katu ka marks te lada pi yo he marks kin ai da ka ba thamai ka mark sheet mudwa kan kiu no kan ka percentage ka jong pi kan mau bai kata ma wat nom ting ba ong bala da phimla shu phinsa hier no kamak kenom long ta lada phi hier mot phine bi kumju lada phi kiu kan ai da ka ba thamai kan mau ka ma tang bai ka tu ka certificate pass te kin nom ai shu da ka wei ma ka tu ka certificate re ka mak shit kin ai no da ka wei ban te pidon kam ma ban tho ek improvement ki ek jinon kam kan mau ma na ka por ba phi result ki ai por phi shibnai ba phin pendep i kitabaro baro ma ban pan permission na ka but embus bantu improvement biang session te ki I por pi live post ni within the release of the result te ka result la pelaj ar pendru terik te kemud ba kan pendru terik menai Mei kemud ba hadu ar pendru terik menai Jun pinang yok por ban lej te pin lej se tengah ada wat jing tip ya kataru pihak ban lej siapo ka center ba pitho ek exam ba pila daptho exam kin sapen le maki ki jon kambaro te ya ka form pila ban download na po ka website bat ngan sapen iru ya kata kemudian ban download ya kata ka form wat e jinon kam te namta ki e baro phya ban le sapo ka center om le ban le sa embos sapo ka center ba pitho exam kin sapen le maki ki e baro ki don kam kin sapon submit maki bade ma tiket kum kan ka notice kemudian successful candidate ki bala pas u arjar ar pulai kila ban tho beng exam hu arjar ar pusau kin ai tang shisin once chance lada phim apply minta phinam yo shu hadin mo shall apply for permission from the board don kam permission takada phya pendap form minta maka exam pada kan de arjar ar pusau te kane kadai ka improvement form phila ban yo napo ka website jong ke embos.in but sapej yang ni phya pendap ikini ki detail but submit hapo ka center ba phi tho exam pendap lo di detail baro name of candidate, father's name, mother's name, address, school institution, baro pass year, roll number, attach photocopies of mark sheet and admit card. Pihak attach jaga photocopies jangka mark sheet bar admit card. Tak sentar pihak thong tu kadi hangnu. Te pikwa ban tho improvement kan tu lagi subjek. Lada pikwa baro rubiang, lada pikwa kawe rubiang, kasyong happy ka jengkwa tangba kador pada kan kamkiu kamhiar mo kasyong mo bar hangni mention kan no for nam ta kawai paper ki mention kan no kabai improvement te hangni ki tho tang ya kan nam ta ka permission kadai lais pa mo hapsu dengan puli kat kum kan ne
candidate must have passed the recently HSLC examination given pass ya kene arjar apply dan dalada pass kia banto no haus nam arjar psau pinumla banto biang hau arjar absan tang ha kata kasis nami shall take the improvement examination in the immediate succeeding year mut how to usnam one hi namla shu how usnam how arjar absan pass arjar apply atau arjar absau. A candidate shall be allowed only one chance for improvement tang kawai ke chance nyo course selebai of the current year of improvement examination shall apply ka course yang katuhi ka snem kan apply ka juhi fee for permission for improvement kan dai lies pa revise from time to time kin sapan kelabiang nakapor on grant of permission pre-printed form will be supplied to the respective center te kata ka form kin sa supply haki center kiba pp to exam jadi hak kajing don kam anane kajing pan ma on grant of permission shall fill up and pay the examination form and fees at the center modiki examination form nan examination fees khaban siu hapok center te hangne claim mention katno kata ka examination fees katno kata ka examination form kham siu khamong kishu ong tang yaka hangne kishu mention tang yang kata ka permission for improvement permission nakabut kan kadai lies pa tingka te kita kiwe beda khap siu hadin beda kin sapentip yapi bakadai katno shi paper katno kadar barok paper katno kadar kan ya perma nakwe te pidon kama ban tho improvement kam tam ki badai nam ta class 12 pat pen q ya ka marks ka jong phi ya ka percentage ka jong phi te lada phi ui kan video pide ban tho be kan mawa lada phi perkhat nam ta ka ban wan mon mar pinum yo chance shu ndala kut unu arjar apsa pinum ya chance shu tang hapo hisnem hi ki island takada ki bun ma ki babe kitu ki bala adap hadin saw san snem ki babe ba kwa ban lek improvement biang tang ba amyo show da apply delete romeo apply kinu kam yu romeo bun ma kin sa yu te hakisnem ki ban wan ro kin salong kum tahi in pan bai 45% above te pinjin jar ba te da pidang chu pass class 12 pide be ban tho ya ka improvement la pi kwa la dam kwa ta ka shong sa phi ta mar pinjin jar hadin beda marba omlei lada phimla ban thoru kan ne komju hi lada phil tho bha kan kyu bade tenga sarai ta kan ne plus 2 bha desa comment hang tu ke ginon kam ngan sa persang ban yarap man wat jing tip kita ginon kam ke jong phi te kumnu ban ban download ya ka form te ban download ka form le ja pok ka website mbos.in type tu mbos.in kan mi kumni ka website mta kala long ka bathmai te sapej hang tu kendon ki notice for HSLC examination improvement kane kande ka namta ka notice namta ka improvement te pinyo e kane ka notice kanong 30 days within 1 month 30 days again sha pi ban penbej kita ki permission te dala le nang tu ble pinon kam ka form te pin check nang ne hi ban yo e ka form jong namta ka HSLC improvement le how download kan mau ma klik nau lightly ki line ma nang ne klik nang tu pin le download kan poi kini detail tenang ne detail undon application form klik no application form ndala klik no application form pin yo yang tu correction for documents application form for photocopy kan ada application form for improvement exam kada ban klik nau ne application form for improvement HSLC 2024 klik nang tu download Jadi saya ingin form, pak print ingin form, dan ada pak print ingin form, select submit hapo ke center ba PP to exam. Try pelanang hi untuk ban download ingin form, pendap ki detail bro, select hapo ke center kata ba PP yo ya ka ban to exam. Nangkat ni, kublesiwan.